Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyon amin papagayam. Kablawan kayo amin na supporters ken non-supporters ti drama tayo nga unay daytan kaka ken ti anaraar tinamnama. Sapay ko ma, tay tultuloy o tarabayen nagiti amin na vlogs ti Jor Drama Tips TV. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan arapauluan. Ti konsentidor akatugangan. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Nanang, adamanen regalok kada kayo. Inggatangan kayo iti terno asing-sing kan porselas. Dito yo. Wow, nagsayaat kan amanugang. Uray may sa timanugang kuno kasken kalore. Tirigat na kat dua kami mat kini Merly amanugang yun nanang. Ay kat jak kayat ni Merly amanugang. Apay nga ya diyo kayat nanang. Imot dayjay. Kasta ka di nanang? Wan, iswa jak kayat dayjay tao. Naimbagpay kan ka tanadungo ka. Kat kursunadak ti ugalem lore. Thank you, nanang. Oh, isuot yun day tarigalo kada kayo. Ay, wunan niya. Ay, bagay ko sika. Ay, permi, nanang. Bagay yung launay. Kat into maminsan, igatangan kayo manan iti kwentas. Akaterno da kita. Ay nanagsayaat kan lore. Ulitak, uray may sa timanugang kuno kasken ka iti kinadungaw. Unay daytan kaka. Nagalas metten di ibagbagam kontra kan ni Merly amanugang ta. Nang ikaw, ti saritaan nyo kan ni Loray. Jay. Ibagbagam nga imot ni Merly. Puno bait. Nasingpay kan nagagat na dya manugang ta. Sa nakas ka ni Lori asadot. Naulimag, ngamdakal ti respeto na itipada na ataaw. Sa nakas ka ni Lori anaposkaul. Ay, Mariano, di mo man ibagbagat ti kastata na kadungdungo kanyak ni Lori. Diya ka mo Talaga asaan mo nga mo, siyak lang ti makamaw. Naglaeng agregalaw. Imbag man nga raw, taadaw ti pangalaan na iti irigalo na kat agrigregat. Pangalaan na nga iti irigalo na kan kat awan mo't pagsapulan na. Maray sa dino dita na, basta dated na kanyak. Maday ti kasta pasay, mangidumduma ka. Lungay mo't sika ti iwalin ti pada matao. Tel na ka man Mariano, panawanak man dito. Bakit? Jak kayat agurguraam ni Merly. Kapabain may. Apay aya, tay sakit mula unay dayja amanugang. Kursunada. Nagalas ti panagdildila man. Apay nga ta, adang iti ada aramid na asan anasayaat. Iso na pa tinalay nga agasam.
Just kay. Ah, Nanang, kasawak nga eh. na, diya ka mo Kat mo nagkuyog kayo arimwar. Wan, puno day ta. Ngam nagsina kami, ideada na panan na. Nagdiritso akmut tayo na nagawid. Amang ano dalaang di ta. Ni Merlit at na dita ngagdaldalos. Imbes sa tulungan na dita kadwa na dita tromanabaho. Natala rumrumor ti ammo naman. Kat saan mo ta mga opisina. Pakasikuram nga minaya. Tulungan na kumamat ni Merlia. Takababain mo. Isulatan ti makit-kita ako manutay. Trabaho lata ti raramidan na. Rumbang lang agtrabaho, tamang mangan mat. Anya? Ay, apay nagdagsan ti darayo ko ni Merlin nanang. Ay, awan ti pagsaya ata kamaitid na. Idinto tan ni Luray. Kat managisagot. Anya ti sagsagot ni Luri ka na kayaw? Ay, adua, agduduma. Dadya Merlingay, awan pa'y naitid na kanyak. Agam ilutlutuan kan idaldalusan kas kada ilablabaan na kayo mo. Day talaki din. Narigat mo't tagtagibalay nanang. Apay aya, tagpada kayo kinitatang mau amang isaksakit launay kun ko ana. Korsonada yun sa amot adwan. Anya? Ay una daytan. Sa anak nga rasam nanang. Amok adayawan ti pada katao. Amok adayawan ti babae. Panawan kay malangan. Amang ano makaisama nga pa iti madi. Ay, just kidagito'y akabalay. Ang, napanad nga tanga agpaiso ni Lorey. Apay ay Roldan. Kas kala mapukpukawan iti asawa. Pagpakada kamot ano sa dinasulit lubong ti turturungan. Oy aso, brumwarak, kunang mo da. Di talang mo tinapanak. Imbag kumaano sa anak ko na sumangpat. Tiyak kayat ti kasta. Anya nga rod ti kayat mo. Ti kayat ko kat nanakman na babae. Amo nang kabilangan ti asawa na. Awan nakam ko aya. Damagam, di tabagim. Panagkunak katiriri ti sapsapulam Roldan. Iso arumwarak man laangan. Na, naglastugan na ita babae. Napanakal. Tapno saan anakad kadlaw, kadwak kampay idi ti katugangak. Ay, padiyaw. Katugangan pa'y mga araw. Saan na parikot day ta Richard? Anya? Pamulmulam la ti regalo, solve. Ay, unay daytan kaka. Mayat, ngarod ano kasta. Sarapulos nga agatap ti tao kontra kadata. Takadwata mo ti katugangam. Mayat. Utek, Richard. Utek. Maring saan kanta matiklolori. Pero kasta ti mapasamak. Pagkayaban da ka di na oras. Easy. Agkamangakkan ka Among nga da asawa. Agamang kakanyak. Awan mo't dito'y Pilipinas ta asawam. Uray. Among magdang nga napartak ti tao mag-CCTV. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta. Sayang laang ti panawan. Pagsaritaan ta kit di ti may papan kadata. Among lori. Kasla awan asawam. Apay, sexy aklaunay. Di kayat ko asawan. Nagturit ka makisinarakanyak. Kan kayat mo paya pagsaritaan ta ti may papanit ti relasyon ta. Kasta talaga ti agayat. Amom Richard, sikat ay ayatek saan anilakay ko. Iso nga isinam mo ni bakit mo. Ay Maria, nagloko ka. Iso ti pagtatawanan ti itit ko ken ka isinakinin. Ha? Awan mo't gayam ti mabalin dahi ti a tao. Jaske, kunam no asino nga giliblibre idi. Kwarta mo't gayam ni bakit na. Unay dahi ta. Apay ngay nayabanak dito'y lingad, Lorey. Ada sekretok nanang. Ha? Rumwarta, taad da mangilibre ka data. Asinaw,
San kayo nagdamag nanang? Basta mapantayon. Sige ang road. Libre daytan. Di go. Maday, tagpangpangina. Kun maday, tagpatay-patay. Grasya daytan. Agsarita taman iti nalapat, Lori. Agdrama ka man nga tan Roldan. Di man iyaw awan ti bagbagak. O sino ti lalaki akadomitay? Adayamot. Saan kan naglibak? Jay kadwami kininanang. O sino? Kaya lalaki? Damagam akin ninanang. Sikat ipagdamdamagak. Anyat parikot mo ayamat, Roldan. O sino ti lalaki ang kinasinarak ni Lori, nana? Kwa. Jay... gayam ko na Jay. Naimbag tanawatan ni nanang tisinyas ko kinkwana. Diskumpiyado ako iti dati babae, nanang. Kat no konsentin nyo. Makamu kayo. Agyaman ak nanang iti panangisakit mo kanyak Ay na, di ka agdanag Lore. Siyak, ti makamukan ka. Agyaman ak nanang. Siyak mo ti makamu amang tud iti allowance yo. Allowance? Ay, nagsaya atan Lore. Kasta ti kinapatagyo akatugangak, nanang. Imbag payken ka, tamunak nga ipatag, ngamda dya merlay, awan pay tagtagarina. Suplada no kasta. Nasa umaw, dya kaya tikas jay. Kunam no asino akangatuan na tao, de payag tagaria pulaos. Data ti agka-vibes, nanang. Pudno takunam. Iso adata ti ag-bisprain. Same peder, pluck together. Apir nanang. Let's drink to that. Mapantag celebrate ijerwar. Awagam nga rudin ni Richard. Tapno adamanin agilibri ka data. Automatic day tananang. Ay ngam agoray ka man Lore. Apay akanayon na tanga ilibri da jay nga taaw. Ninanang mo't, saan adadamagan day ta? Amumlatan Jak nga rod amaw. Asino ka diti kurso nada nakadata? Siya ka, sika nanang. Oh, nanang, nabayagan a kursunada na ka ni Richard. Apay ngaya di mo imbagbaga. Di na kayat apa ibaga. Secret lover mo day jay, nanang. Ay iso aya. Kita ikasta-kasta nagnitatang yaw. Katadumot gayam tag kursunada kanyak. Talagamat nanang. Sige, awaga mo ni Richard, tarumwartaan. Apay di ka lang makadlawan, pasay. Anyamanan day tanadlaw nga bagbagam. Day talag sipsipot tamom. Lukwin na kayo na dyan, Loray. Sika, kanta asawa natin, lukwin na. Di mo man padaksan dyan nagsaya at atao sika. Nasaya at kan ka, ngamhudas iti asawa na. Kan amom ka day, no apaya nagsaya at kan ka. Amok napatugak ngamin kan kwa na. Ay, sika, tararamatan na. Tapos sana madlaw nga da relasyon da iti na dyan, Richard. Ha? Nagmatah ka naglapayag tinaga si kalagan ti sana makamaw na napiringan na kita matamit ti regalo ni Lorraine. Anya? Ay, ulitak Mariano, di mo padaksen ti tao nakasaysaya at kanya ka. Ay, awan kan baseng si mumulagat ka adi makakita. Kanayon kayo pa ngagkan kadwa. Si Kati Chaperon da Richard kan Lorraine. Lukas na nga sinarak da. Kasano ang mapasamak dayta? Katsiyak nga ron ti kursunada ni Richard. Anya? Ay, di kalakat simgaran anang ibaga iti dayta. Agring ka man. Ay,
nabayagan nga di relasyon na kitidwa. Kat no di mo pa'y amaw, nagtaraydan, napandan iti adayo a lugar. Tanamuan ti asawa ni Richard, ngay gasgastuan na ni Lore, agraman ken ka. Ay, kababain kayo adwa. Apay ngay, anay rama na kiti dayta. Kat no kakumplot na ka ni Lore. Dahil ti anak mo ani Roldan, ti nakakaasi ita, alinukaw ti asawa na. Anya? Jay uyawam amanugang kat agabrudan inton Sabadaw. Awan nang ibagbagakin ka. Kastamat ti ugali ako ni Loray. Nagkumplutan niyaw ti kinadakas. Sumaya ataw, ti biyag ti may sang anak ta. Sumaya aton ti biyag na ka ni Merle. Ngam ti anak ta ni Roldan di kakaasay. Alinuko ti asawa na. Nakikomplot ken ka. Nagkumplotan yun adwa. Sika ang materialist, ikaw abak-bakatan. Kendo, jak amo akasta Kano pinagbalin, nakamot-amot talag. Kasta talaga ti rupat kwarta. Rupat material abanag. Awan makita na, no di pasing ka kwarta. Rigalaw, kas kada material abambanag. Ay, unay daytan ka. Anang, jak kaya ito na padapawan ito balay na di alore. Jak kaya ito na makita pa ito niniwan na. Ustamot ka na kayo. Anak ko, awan ti basol ko kan ka. Ti asawam ti nagbasol. Awan iti panudot ko na gita. Kan jak amaw, apati siya kat biktima ni Lore nga asawam. Saan ko nga asawa na di abalang kantis na nang? Intanam ko ni tilipat. Jak kaya ito na matakdakamat tinagan na. Anya. Laka, pakawanandak nga roden, biktima akla ang mat. Biktima akla ka ay. Biktima? Ang mampasay. Nagitikas ka ang materialistikaw ti mabiktima. Isa jak amaw, nuan ti sarita kita. Makamu ka pa lang, sa nakaslakana ti manglipat. Panawin lati makaibaga. Makamu ka mo tinga gamirais. Makamu ka, agbalbaliw ka mo saan. Ay, agbalbaliw ak alakay. Isungarun mo't nga agkidkidawak iti pamakawan nyo. Jak amaw akas jay gaayam ti panggap ni Lore. Pakawanan da kadimutin pangaasiyaw. Itan papagayam ti nagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Ti konsentidor akatugangan. Dito'y drama tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.